U nistieden il-Kevin Paul, Hukert, li se jkantanna fejn tmur il-qalb. Kem darrejtni ħażin biex nderri neħtieġ li nkun dejk. Kem kien jiswilli li qatt ftit attent int lil maġiri għajn ta' ferħ. Inħossok qribi kull ħin nitkellem waħdi u ndur f'nofs tal-lejl. Jekk mhix imħabba li għandi għalik għara x-xemx mhux tila turi seħ. Fejn tħobb il-qalb jimxu ġlejja għax lilek nara biss b'għajnejja. Tkun f'moħħi lejl u nar, m'hemmx ħliefek ngħid għalija. Minn wiċċek nilmattija, din qalbi tgħix b'imħabba lik. Ukoll dert fuq dim ħafna nies mhux hekk, Meta mort il-Eurovision, ma huk inti nisisibu lilek bħala ħu. Le, jina ma jisimnix Kevin, jina Hukert Kalleja jisimni. Għax meta kun għaddej fit-triq, ara Hukert. Ara Hukert. Anka x-xogħol pereżempju fejn taħdem? Ix-xogħol pereżempju, aħna meta naqdu n-nies, is-sistema tax-xogħol tibgħat SMS lill-klijent. Sewwa u speċi jissaqsih kif dik il-persuna u da. Thank you, jirrejtjaw, jagħtu pereżempju minn 1 sa 10, u mbagħad wara li jagħtu r-rating jgħidu grazzi lil Hukert Kalleja, mhux lil Kevin. Laqqas. Eżatt. Taħdem mal-go inti jum. X'inhu? Inti taħdem. Ok, taħdem kompli. Daqshekk. U tieħu għalik bija l-biċċa xogħol. U le, ma nħux għalija fis-sens mhux hekk saru jafuni n-nies u allura b'daqshekk. Ma dejqek ġira. Le, b'daqshekk. Titfa' daw il-klips hekk fuq u jkunu popolari ħafna. Hekk daw is-6 seconds clips. Pratikament, din palissa trendi għavajn u nkun jgħat id-dar, per eżempju, maħija jew ma xi ħbieb kultant, nkun għadin ċajtaw bejnietna u ngħidu nibduha. Għanaraw. Daqshekk. U jaraw għan-nies. Eżatt. Għan-oħra, per eżempju, hekk simili. Daqshekk. 6 sekondi. 6 sekondi. Vajn, jgħidu. Il-punt huwa li f'6 sekondi jirnexxilek forsi toħloq xi ħaġa. Tajt xi ħaġa. Toħloq xi tip ta' storja forsi li f'6 sekondi tgħid xi ħaġa jew tagħmel xi tip ta' azzjoni li n-nies jifhmuha mill-ewwel jippruvaw. Kombinazzjoni intom it-tnej li intom persuni spirituali wkoll, mhux hekk għalkemm moderni u x'ismu, mhux hekk. Eżatt, kien naqra żejra. Meta tqajna fil-fatt mhux vera, Jien nattendi Youth Fellowship inni xi 3 snin. Bażikament kif konna qedna dakinhar m'hemmx għalfejn għax tkun spiritwali ma jfissirx li inti persuna boring jew hekk. Tista' lifestyle normali, sempliċement għandek għajnuna ħafna ikbar żejda f'ħajtek. Jiena nqisha li il-ħajja fis-sens jekk inti qiegħed tgħix il-ħajja ma' Alla u mingħajrha xorta ħajkollok l-istess tip ta' problemi. Però nħoss li bħal meta tmur il-gwerra, Alla lija huwa l-arma li mmur biha l-gwerra fis-sens bħala battalja. Li xorta l-istess problemi ssib. Interessanti wkoll li għamilt video inti u rawh il-fuq minn 27,000 ruħ. U dal-video kien cover version, però użajtu ġvera, per esempio, kien hemm ħoss. Kien hemm ħoss ta' karta, nqatta karta biex noħloq speċi ħoss ta' percussion, kien hemm ħoss ta' suffarina. Il-mag, ħoss ta' mag. Mag u bajro. Bajro.
Ovvjament, u kien hemm U doq l-istrumenti kollha inti, u xek? Barra Kien hemm l-violin. tnej il-violin u l-bass li m'għandux xejn. Il-bija kull l-istrument li se naraw dal-video daqqejtu int u kantajt int. Eżatt. Don't you worry, Don't You xaġa. Worry Child ta' Swedish House Mafia. Għanaraw. We ruled the world. I thought I'd never lose her out of sight. We were so young. I think of her now and then. I still hear the songs reminding me of a friend. Upon the hill across the blue lake, that's where I had my first heartbreak. I still remember how it all changed. My father said, don't you worry, child. See, heaven's got a plan for you. Don't you worry now. Yeah. Proset, eh? Grazzi. ċabċipa kbira mis-sala u messaġġi diġà deħlin kemm hu sabiħ dan il-video.